Sa unang pagbasa, hisgutan nga si Saul ang gitudlo nga hari sa Israel sa iyang pagdala sa iyang gingharian, gikasuk-an sa Ginoo kay sa dihang gisugo siya nga pamatyon ang iyang mga kaaway o dili silang mukuha sa mga butang nga or mga hayop sa iyang mga kaaway, kung dili patyon gyud tanan, ila man hinoong gipahimuslan ang ilang mga nakuha nga mga bahandi o mga kahayupan. Pero ang ilang tumong kay ilang ihalad sa Ginoo, kay ihalad baya na ka na mga baka, mga karnero, nya ilang gipili tong mga nindot, nya ila dayong gihalad ang Ginoo na suko. Kay ngano man, ug maghalad ta og usa ka butang ngadtos Ginoo gikan sa atong sala, gikan sa atong pagsupak sa iyang sugo, di siya malipay ana. Pragod karon god, simba ka dinhi, halad kas Ginoo sa imong kinabuhi, pero imong gikural ang agianan sa imong silingan. Na nya pasalamat din kang nakahimo ka sa imong kural. Salamat Ginoo kay nahuman gyud ang kural. Pero imong mga silingan in taon wa na agianan, malipay din Ginoo ana. Dili. Mao na siya. Nya kumusta man mo ron? Makalipay mo sa Ginoo. Nya giingon des Ginoo, hukasan tika sa imong pagkahari. Mo nang gitag-an na ni Propeta Samuel, mawad-an ka sa imong pagkahari. Nya ang nipuli ni Saul mao si Hari David. Muna kini si San Antonio Abad, iyang gipuy-an ang gitawag og radikal ba kanang samnang radikal, tinibuok yun kaayo nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, nang murag tawgon sa nato usahay literal nga pagsunod sa Ginoo. Kana bang pag-ingon nga ibaligya ang tanan, iyag yung gibaligya nya iya man tong gireserbahan naman sa igsoong babae, nya iyang gireserbahan para lang sa akong igsoon kay nangamatay na may lang ginikanan, para ni sa akong igsoong babae, lugar sa nas iya, siya man mo inahog og guardian. Pagbalik niya dito, niingon man ang sugo sa Ginoo, kinsa tong magdaro niya magpunay glingi, dili angayan ako nang worry ba. Pag uli niya gitiwas niya baligya tanan o niya ang iya na lang igsoon, ing siya dito na lang ka sa monasterios mga madre, murag nahimo sa titong madre ning iyang igsoon, pero siya ni adtos disyerto og didto siya nagpuyo nga siya ran usa nagampo sa Ginoo, naghalad og sakripisyo sa Ginoo, isip nothing ana, no? Og mao to ni sugod ang monastic life kaning mga monghe, magsige na og ampo sa Ginoo, way gawas-gawas. Kamo sugot mo ana, di ba wa mo mutingog kay mo ingon ka to apakoy labhanan, to apakoy sus, to apakoy kuan, naghagit ang mga inana. Awa man na, di man na siya ngilad, di ginangilad, pero ayaw gyud na siya higugmaa nga mulabaw sa Ginoo. Muna sa atong ebanghelyo gisulti diri nga ang bag-ong panapton dili itapak sa daan nga panapton, kay mosamot kadako ang gisi. Pasabot ang bag-ong kinaiya nga papuy-an ni Kristo nato, ayaw isagol sa imong daan nga kinaiya, kay mas dako ang damage. Pero karon simba mo, ako nagmisa sad ko, unsa may kinaiya nimo karon nga sukwahi sa sugo sa Ginoo before ka nianhi dinhi, nya gikan ka simba, inig abot nimo sa inyo kadtong karaan nimong kinaiya
maurag yapoy imong gamiton, nya gikan ka simbahan, mas mudako ang saway sa imong silingan. Kani simba man unta, wa man mausab. Sige man untag anha ng simbahan, wa man mausab. Pari naman unta, sige man untag misa, nga sa una dikon pa man sa kong loyo ba? Okay lang tong dikon, mag-uyab-uyab. Karon pari na, gimintin pa yun. Ito, komedya na ba masa ni Brad Charles, buotan man ni Brad Charles, Reverend Charles, God. Ana, muna mo samot ba, kanabang nagbago na kag, paras gunako, sutana na, magmisa na, maingon gina mga sakristan, pari naman ta, masaba lang yapon. Maho mo kinaiya niya, sukad pa manas una, wapagani na mapari, mao naman na. Amo na, wa na kayo'y mutuo sa atong gibuhat dinhi. Di na mutuo. Muna ako karon, imbis sa una, mga saba kong kanapo, karon, kalima na lang. Amay na lang na, minus-minus ang jutay siya. Maingom na sila. Nasaba lagi to father siya. Oh, pero di na kayo na-pirmi. Sa una, yun. Katog yung wapan na mapari. So, animala lagi, ana lagi. Ana ba? Sige lang yung minus. Siging minus. Hantod yun na kuha ginatanan. Di man na madali. Di ba? Pero sige yun. Baguhag yun. Renewal. Constant renewal. Kanya kung ato ning buhaton, dili man ta makabuhat nga ma-perfect kita. Pero sa matas Ginoo, ma-perfect ta. Kaya nga naman, matod pa siyang saad sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong, kinsa man ning matarong, kanabang magsunod sa sugo sa Ginoo. Pero ang atong mga kahuyangan, usahay madapsot ta, consider na sa Ginoo nga perfect. Basta, wa gyud kas imong hunahuna nga modipinsa sa imong batasan nga sukwahi sa Ginoo. Ayaw dipinsahi, pangayog pasaylo. Pangayog pasaylo ba? Pag paubos. Ana. Mora sa nakamodes inyong balay, di ba? Naaday kusog mo angkon diha. Kamong mga asawa, kusog mong muangkon sa inyong sala. O inyo dayong unhan o kasaba inyong bana. Na, mga buangon na ba kayo mo? Kamong mga ginikanan, kusog mong muangkon sa inyong sala. Inyo rabadayo ng pahiran ng inyong mga anak. Anak, murag sila gisadaan kayo. Kamong mga bana, kusog mo muangkon sa inyong sala. Makasakop ra ba mo inyong asawa na ikabit, dayon mo suko-suko, inyo ding buwagan. Nya, sa wapan nyo masakpi inyong asawa nga naikabit, kamo din, 40 sa ding daghanag kinilo. Buangon kayo ba? Di ba? Pare, angkon sa iyang sayo. Wala mo diya, di ko angkon eh. O na, inangkon na ita. Nya ikaduha, kinahanglang murisgo ta. Murisgo ba? Sulay buhat ang imong gikabalak-an nga buhaton. Sulay kuno og atras ang imong koral aron mudako ang agianan sa imong silingan. Sulay lang. Kana bang karon maglison mi sila agi sa ilang lawas lang gani. Ang ilang dadon nga palitonon di naman masuod kana mga kabinet kay gamay kay kagihatag agianan. Atrasi kuno mga 2 meters. Nya, mao na ihatag nilang agianan. Tistingi kuno kung say mahitabo, risgo man na. Risgo ba? Risgo Ang saman. Hoy. Ana. Sa una magsige magkagyaw-yaw sa imong bana kay gusto nimong buwagan kay nangabit, nya gamintin pag yus kabit. Tistingi kuno apil og higugma ang kabit. Amiga siya ba? Nya kuno sa iyang panginhanglan imong tabangan. Tistingi kuno. Risgo ba yana? Og mo na gibuhat ni Kristo. Risgo ang paghigugma sa mga taong buangon. O gipatay gid siya. Iya gyud gipadayon.
Ang resulta di ay salvation, kaluwasan, eternal life, opening na abli ang mga ganghaan sa langit tungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Risgo, apan nahimong grasya nga dako. Kay way risgo para sa Ginoo, basta mutuman tas iyang sugo, di na risgo. Unsa man na siya? Grasya. Kay ang Ginoo mao'y mubukbo o panalangin kanato. Una, ang ato lang yung buhaton, sige lang tagsunod. Kulbaan kang musunod, sige lang. Testingyo, kanang ingon nga ibaligya ang tanan, niya ihatag ang halin ngadto sa kabos. Og nahadlo ka ana, paminos-minos sila gyutay, ibaligya ang tanan og ipalit og sla. Di ba? O sana ingnon sa kus Ginoo, kanang imong stipend pader, imo sa nang ipalit. Sobra pa. Palit jud ko. Di gini nako pasipadaan. Sige jud kong palit. Stipend. Ay kaning akong dupa-dupa do naman sa ni kwarta. Kay nigdupa ani igsira, kulikta man dayon Kuha ang tagamay ana stipend mo man ay entitlement namo kami mga pare. Karon sa kong loyo wa pa ni stipend. Pero hapit na ni, ug di lang gini mamatay, maka-stipend gini. Practice gini sa dupa-dupa, anak ba o anak ba. Praktisa gini arib kay para dako og agi ba. Di bitaw. Nya, unsa mo nang stipends pare? Para among ipalit og mga kondominium, ipalit og bag-ong sakyanan, mag-ilis-ilis mig sakyanan kada 5 ka tuig. Dili oy. Para na gihapon sa mga kabos. Mo nang hinatagay kita, risguhay kita, og ang Ginoo mao'y mupuno sa grasya nga atong ikinahanglan. Nindog ta.